murakoze. Nitwa Mushikiwabo. Uyu uramuzi, nanjye rwose ndamuzi. Uyu yigeze kumvikana avuga amagambo akomeye cyane yihanangiriza Abafaransa, aho yagize ati ninde ufatira umwanzuro Afurika ko hazaza ha politiki yayo, si Paris ifata uyu mwanzuro. Birumvikana n'ibyigaragaza. Ni Louise Mushikiwabo, umugore w'igikundiro mu Rwanda no mu mahanga akubera ibigwi bye, ku buryo hari na benshi bajya kuri bagatekereza ko ari nawe mugore ufite ubushobozi rukumbi bwo kuba yasimbura Perezida Kagame ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu Rwanda. Nagira ngo nziko umwanya atari mwinshi ariko uyu yakoze kandi aracyakora imirimo ikomeye. Nta bakomeye atakoze mu biganza, ibitangazamakuru bikomeye kuri uyu mubumbe byose byamuvuzeho. Nubwo akomeye ntiyikomeza ariko aca bugufi agasabana na buri wese. Umwana w'ijabana i Kigali bucura bwa Bitsinda inkumi, umunyarwandakazi w'umunyapolitiki akaba kandi n'umwanditsi, wabaye minisitiri w'itangazamakuru ndetse yewe n'ububanyi n'amahanga mu Rwanda mu bihe bitandukanye. Kuri ubu yicaye ku ntebe isumba izindi y'ubunyamabanga bukuru bw'umuryango w'ibihugu bivuga Igifaransa, ururimi ruvugwa n'abasaga miliyoni 300 ku isi yose, ururimi adidibuza kurusha hari n'abaruvukiyemo niba ntakabije. Kugira ngo wumve ukuntu uyu mugore adasanzwe, muri 2014 Radio Mpuzamahanga y'Abafaransa RFI, Radio France Internationale yamushize ku mwanya wa gatatu mu bagore bakomeye muri Afurika. Muri uwo mwaka kandi nabwo yanahawe igihembo cya Outstanding Humanitarian Award cyatanzwe na kaminuza yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, American University School of International Studies. Nyuma y'imyaka 4, ubwo ni muri 2018 muri Gicurasi mu kwezi kwa gatanu, ikinyamakuru Jeune Afrique cyamushize mu bantu bavuga ari kijyana ku mugabane wa Afurika. Uyu mugore uyobora Francophonie ari ku rutonde rwasohotse kuwa mbere Ugushyingo 2022 ruriho Abanyafurika bava mu bihugu 63 bari mu nzego zitandukanye zirimo diplomasi, politike, abikorera, ubucuruzi, imyidagaduro ndetse n'ibindi bavuga ari kumvikana, mbese rikijyana. Mushikiwabo ari mu bagore 100 nk'uko bigaragazwa n'urutonde rwakozwe na Avance Media, ikigo nyafurika n'ubundi gikunze gutondeka ibikomerezwa. Uzi Hotel Shelando y'Iremera, Mushikiwabo ni mushiki wa Ndasingwa Randwal uzwi nka Rando nyiri hoteli, wari mu bashinze ishyaka riharanira ukwishyura ukizana kwa buri muntu PR cyangwa se Parti Libéral. Gusa uyu Rando yishwe muri jenoside. Mushikiwabo rero umugore w'icyitegererezo kuri benshi, iyo bageze ku Rwanda ntarya indimi, avuga ko uwo ari wese wagerageza kugirira nabi igihugu cye ngo bitamugwa amahoro kuko ubwe ngo yamwihigira. Ubundi uyu mugore ni muntu ki? Yizeye yinjiye ate muri politike kugeza habaye umugore w'ikimenya bose ku isi yose? Ese mama afite umuryango, yarashatse, afite abana, umugabo we ninde, abahehe? Byose rero nibyibazwa. Amajoro 13 niyo byantwaye n'ubundi negeranya byinshi kuri uyu mugore udasanzwe Louise Mushikiwabo. Ubwo uri hano niho wagakwiye kuburi n'ubundi. Twitwa Isanzure, ngaho ribaho hasi niba utarakanda subscribe ubikora ubu ngobo, kandi koko ntarirarenga. Jackson Semahoro niko nitwa, ngaho ikaze muri iki kiganiro cya none tuganire kuri byinshi kuri uyu mugore yitwa Louise Mushikiwabo. Louise Mushikiwabo, umunyarwandakazi w'umunyapolitike akaba n'umwanditsi w'ibitabo, wabaye minisitiri w'itangazamakuru ndetse yewe n'ububanyi n'amahanga mu Rwanda mu bihe bitandukanye. Inyandiko z'amateka zigaragaza ko Mushikiwabo yavutse mu mwaka w'1961 hari ku itariki ya 22 ukwezi kwa gatanu, hari ku munsi wo kuwa mbere. Ni bucura mu bana 9 Bitsinda inkumi na Nyiraturira babyaye. Louise Mushikiwabo rero yavukiye mu muryango w'abahinzi ndetse rwose z'umubyara, yari umuhinzi wa kawa wanakoreye abakoloni b'Ababirigi. Hari inyandiko zigaragaza ko Louise Mushikiwabo ari umwishywa wa Padiri Alexis Kagame, umwanditsi w'ibitabo bitandukanye wabaye ikimenya bose mu Rwanda.
bamwe mu bana bavukana na Louise Mushikiwabo harimo Randwar Ndasingwa waba umucuruzi akaba kandi n'umunyapolitike uzwi cyane mu Rwanda mbere yo kwicwa mu mwaka w'1994 mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Ndetse hari na Anne Marie Kantengwa wigaruriye Hotel Shelando nyuma y'urupfu rwa Randwar Ndasingwa. Uyu Kantengwa rero yarakoze mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda kuva muri 2003 kugeza muri 2008. Louise Mushikiwabo mu mujyi wa Kigali ari naho yavukiye, yahize amashuri abanza ndetse we n'ayisumbuye, nyuma aza gukomereza muri kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare mu mwaka w'1981. yaje kwakura impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu rurimi rw'icyongereza mu mwaka w'1984. Akiva muri kaminuza i Butare rero yahise abona akazi ko kwigisha mu ishuri ryisumbuye rya Lycée de Kigali mu Rugunga rwa Kigali. Iri shuri rero yaryigishijemo imyaka 2 gusa. Noneho mu mwaka w'1986 Louise Mushikiwabo yaje gukomereza amasomo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kaminuza ya Delaware, aho yize ibijyanye n'indimi ndetse no kuzisemura. Ahavana impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza, ibituma avuga adategwa ururimi rw'igifaransa ndetse yewe n'icyongereza ziyongera ku rurimi kavukire rw'ikinyarwanda. Honorable Louise Mushikiwabo arangije amashuri ye muri kaminuza ya Delaware muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarahagumye ndetse yewe ntiyagarutse mu Rwanda kuko yabonye akazi i Washington DC. Ndetse yewe ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi yabaga yarari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari nahakora. Uko kuguma muri Amerika rero byamurinze jenoside yahitanye benshi mu muryango we barimo na Randwar Ndasingwa musaza we. Yabaye kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imyaka 22 aho yaje kuva muri 2005 ajya gukorera Banki Nyafurika itsura amajyambere BAD muri Tunisia mu buyobozi bw'ishami rishinzwe itangazamakuru. Niba ubyibuka neza rero iyi BAD yayoborwaga n'umunyarwanda Dr Donald Kaberuka icyo gihe. Reka noneho turebe urugendo rwa Louise Mushikiwabo muri politike kugeza aho kuri ubu ngubu ari umunyamabanga mukuru wa OIF. Urebye rero urugendo rwa politike kuri Madame Louise Mushikiwabo rwatangiye neza muri 2008 ubwo yagarukaga mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu. Abisabwe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame yahise rero ahabwa umwanya wa Minisitiri w'itangazamakuru kuva tariki ya 7 z'uko kwezi muri 2008. Yahawe kandi umwanya wa Minisitiri w'itangazamakuru. Uyu mwanya wa Minisitiri w'itangazamakuru kandi yawugiyeho asimbuye Laurent Nkusi ayobora Minisiteri y'itangazamakuru. Iyo minisiteri yahise vanwaho ahabwa imirimo yo kuba Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, umwanya yasezeyeho nyuma y'imyaka 9. Louise Mushikiwabo rero niwe minisitiri warambye ku mirimo ye nka Minisitiri w'ububanyi n'amahanga kurusha abandi bose bayoboye iyi minisiteri muri Leta y'u Rwanda nyuma ya jenoside nk'uko ikinyamakuru cy'Abongereza BBC cyabyanditse. Muri 2004 rero nubwo yari atarinjira neza muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga, Louise Mushikiwabo yahawe igihembo na kaminuza yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigisha ibijyanye n'ububanyi n'amahanga cyiswe Outstanding Humanitarian Award. Ndetse yewe yanagiye ahabwa urubuga n'ibitangazamakuru bitandukanye bikomeye byo ku isi kugira ngo agire ibyo asobanura ibijyanye n'umubano w'u Rwanda ndetse we n'ibindi bihugu ndetse yewe n'umubano wa Afurika n'indi migabane yo ku isi. Tariki ya 12 ukwezi k'Ukwakira muri 2018 rero Louise Mushikiwabo nibwo yatorewe kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa OIF muri manda y'imyaka 4. Reka tujye kubijyanye n'ubuzima bwe bwite rero, dore ko binibazwaho byinshi n'abantu benshi. Si byinshi ariko bizwi ku buzima bwite bwa Louise Mushikiwabo, ndetse rwose nakubwira ko bigoye kubona amafoto cyangwa se amashusho ye ari kumwe n'umuryango hirya y'akazi. Byose biba mu ibanga rikomeye cyane. Gusa ikizwi n'abake nuko afite umugabo akunda cyane kandi yishimira. Amakuru avuga ko umugabo wa Louise Mushikiwabo ari umunyamerika, mbese n'umuzungu. Benshi mu bo mu muryango wa Louise Mushikiwabo rero Louise Mushikiwabo rero afatanyije na Jack Kramer banditse igitabo kuri jenoside cyitwa Rwanda Means the Universe, A Native's Memoir of Blood and Broadness. Mushikiwabo rero kandi ari mu bashinze umuryango Rwanda Children Fund, ukaba umuryango ufasha imfubyi zasizwe iheruheru na jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu akunda gusabana cyane ndetse yewe akunda kuganira, akanyuzamo akanacinya akadiho mu birori bitandukanye, mbese akizihirwa nk'abandi bose.
ngayo nguko nibyo twavuga, nibyo rwose twagarukaho kuri Louise Mushikiwabo wabyumviye byinshi, n'umugore w'umunyabigwi aha ku mugabane wa Afurika arazwi ndetse no hakurya yawo mu Rwanda ho n'inshuti rwose ya buri munyarwanda. Twitwa Isanzure, n'ibindi byose uzabyumvira aha ngaha. Ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo ntuzuyaze kutwandikira. Jackson Semahoro niko nitwa.